nakon doručka napuštam gostišće Atelšek. Snimao bi tamo, ali puno je ljudi bilo pa mi se ne da baš govoriti o ovo. A noć je bila super. Prvo je bilo malo vruće, ali onda kak je friški zrak počeo ulaziti ovdje u dolini ispod planina, bilo je super. Pred jutro sam se čak pokrio i poplonom. Sad lagano na glavnu cestu i onda prema Logarskoj dolini. Da, nisam se smjestio, četvrtak, 14.8., 8 i kusur ujutro. Ovo je u biti jedini dio spuštanja koje ću uživati narednih 50 km, 40 ajde. Desetak kilometara kasnije i nekakvih pol sata dalje po relativno prometnoj cesti stigao sam do mjesta Ljubne ob Savinja Ljubne, gdje sam stvari u originalu trebao imati noćenje, no nažalost taman nekoliko dana prije je gospođa koja je držala apartman umrla, pa sam onda brže bolje uspio naći sobu kod Atelšeka, što u stvari ne mijenja puno. Rađe bi mi bilo da se jučer imao 10 km više, ali danas 10 manje, ali dobro, nema veze. Osjeća se vrućina sunca i nažalost opet se osjeća sparina. Biće zabavan ovaj dan. Cijela poanta ovakvog putovanja je da kad vidiš nešto ovako lijepo, da jednostavno skreneš s ceste, staneš i uživaš. Imam još negdje 10 km do Logarske i onda počinje rock'n'roll.
Pa, evo tu čave, čave, malo šećera i još malo tekućine. Do Logarske doline još 4,5 km i onda kreće, nisam rekao, kreće uspon na Pavličevo sedlo. Moj treći, ali prvi puta s ove strane. Ali ipak manje strma jer je dosta duža. Onda poslije toga spuštam se malo dole, da se opet dižem na sljedeći prijevoj s Gornje Jezersko, koji sam s ove strane vozio u svibnju s bolje starim, bolje novi biki. Pa, eto, življi. Evo je opet prekrasna Logarska dolina. Ovaj put je eskiviram, čeka me ovo 9 km i 660 metara uspona. Dobro, ništa, sam se slagao rutu, idem polako, a kad stignem, dobro stignem. Ajde da jednom motorno vozilo napravi čep biciklistima. 6,5 km ovog uspona, još 450 metara za popeti se. Evo, upravo sam na 950 metara nad morem. Nagib je postojan, otprilike oko 9%. I nekako polako ide. Dobro je da je ova strana dosta u šumi, pa onda mi sjena ipak malo pomaže. Onom dvojcu tamo sam dao 2 minute prednosti. Pa ajde, da nisam baš toliko niti slab. Vidjeci inače odavde nisu nekakvi, jer sam u stvari zatvoren između vrhova, ali lijepo je. Ljepota je ovih stvari često proporcionalna težini ceste koje treba savladati. Još malo ove tihe patnje. Pa, willkommen in Österreich. Bilo je zabavno. Sad se treba još malo spustiti, malo popesti. Ja ću doći na početak spusta gdje puca lijepi pogled dole prema Austriji, kuda sam se 2 puta vozio gore prema, evo tamo je tabla, prema Železnoj kapli. Eto, ovdje sam sad, tu se spuštam ovdje dolje i onda se preko na Bergzatl, odnosno Gornje Jezersko, i onda se spuštam ovdje i tu dalje u Skokru idem prema Kranju.
spustio sam se nešto niže od najviše točke današnjeg dana, negdje oko 1400 metara nad morem, zato su taman iza mene nekakvi turisti došli. Naravno žele fotkati isto kao i ja, a meni je neugodno govoriti ovako u kameru pred drugima. Eto, sad mi slijedi 5 km veoma strmog spusta, znači da ću se sporo spuštati, tamo nekamo dolje, nic se ne vidi ovdje, i onda se opet tamo početi penjati prema prijevoju Jezersko. A koliko se sjećam, Jezersko je puno lakše zagaziti jer je puno položenje, puno je konstantnije, ima serpentine i lijepo se da peglati. Pa, ajmo se spuštati. A za ovo moram stati. Skoro da s mobitelom ispadne bolje nego s fotoaparatom, majke mi. Od tamo sam negdje došao. Bilo je šteta, samo gazim, a da malo i ne uživam u pogledu. Nema više puno do vrha prijevoja. Sad sam već pomalo i gladan, tako da mislim da ću na Planšarskom jezeru se počastiti s nekakvim ručkom. Ili bar nekakvim prigrskom. Eno tamo dolje je ono dvoje koje sam davno ostavio na usponu na Pavličevo sedlo. I evo, ovaj izlet u Austriju je trajao kratko, ali je bio sladak. Sad idemo gaz dole.
Čini se da Garminu fale novi podaci. Očito su Slovenci izgradili nekakvu novu cestu koju Garmin još nema. Dobro, nema veze, ovo je 100-tinjak metara. Kroz Kranj sam prozujao. Nisam stajao nigdje. Prošao sam kroz onaj centar i možda sam trebao stati negdje na kavu, ali ja i stajanje. Trebao bi sad pronaći nekakav dućan da popijem nešto hladno, možda pregricnem nešto. U stvari nemam više niti toliko puno, 51 km. Doduše imam 2 uspona još, pa eto, nadam se da bi oko 6 sati završio. Trebalo mi biti dovoljno tih 3 sata za 51 km unatoč usponima, jer nakon uspona ide ispust. Vruće je 40 stupnjeva, što u stvari nije daleko od istine. Dobro je što u onom smjeru mi vjetar više neće puhati u nos, jer nažalost kad sam se spuštao dole prema Kranju točno je puhao u mene. Stvarno sam morao sam okretati pedale na onom lijepom dugom spustu. Osim što je ovaj uspon ubitačan, znači ovo je bilo teže od Jezerskog, sigurno. Još sam evo morao navigirati između bagera i kamiona i svega. Očito im je tu bilo klizište u nekom trenutku pa ga sad saniraju. A dobro, ajde, sad je ovaj uspon konačno skoro gotov. Ja sam opet na 650 metara nad morem i pa nadam se da mi sad slijedi ipak nešto spusta. Kako je lijepa hladna. Ovo vraća u žive. Pa dobro. Onda mi trgovina treba samo za nešto slatko i možda nešto malo pojesti. Pa, dobar večer iz Grahova ob Bači, iz Brišar Bed and Breakfast hotela, eto kako to već se zove, 19:42,
oprano tuširam, pa da rezimiram drugi dan ove mojeg putovanja po Sloveniji i malo Austriji danas. Znači danas sam 151 km s 2182 uspona odvozio točno za 4 sekunde manje od 8. Brzina je bila prosječna skromnih 18,9. Ujutro krenuo ok, bilo je sprnjikavo, ali dalo se voziti, do Logarske fino išlo, pa u stvari Pavličev uspon taj s te strane čak i nije toliko loše išao. Nisam nešto se puno trgao, gaz je onak, ajmo reći nekakvih 80% snage. Došao gore, spustio se dole, Jezersko prijevoj je bio sasvim u redu, ništa strašno, doduše tamo je već postalo vruće. Malo mi je na živce išla gužva u onom Planšarskom jezeru, nije mi se tam niš konkretno kjelo, pojeo sam pomesi i popio izotonik od kao pive, odjerio nazad dole i onda onaj prekrasan spust gdje sam trebao se spušta dole ko avion, ne možeš ga gaziti jer se u dolini upeklo, vrućina se jednostavno u taj usjek se dizala i puhala u mene. Em me usporavala, em mi je vruće bilo. U kraju sam stigao ok, na kraju se tam nisam baš nešto posebno ni zadržao, mislio sam da ću možda kavu popiti ili nešto, ali rekao, dugo mi je trebalo do kranja, iako sve po planu. Bio sam otprilike 10-20 minuta razlike od plana, ali rekao, ajde, staću negdje usput u nekakve trgovine pa ću nešto kupiti. I da, inače u Kranju isto praktički svugdje su bile biciklističke staze, po svim cestima ovakve ili onakve, ali ok. Onda sam se složio onaj bombon na uspod na Jošt ili tak nekak, na onoj vrućini 2 km i ispod 10% se nije spuštalo. Dobro, na kraju sam našao, na vrhu sam našao onu hladnu vodu i ta je stvarno puno pomogla. Onda je bio spust dole prema Železniku, to je bilo u redu. Prvi dio te ceste, znači prema ovamo, je više manje bio ili ravan ili nizbrdo, pa se to fino gazilo. U jednoj trgovini sam stao, kupio sam samo i voćni jogurt i nešto slatko da popijem. I onda kako sam odlazio dalje prema ovamo, bilo je u biti sve ljepše voziti. Ok, cesta se je u stvari dosta lagano dizala, ali konstantno, ali bilo je puno manje prometa i nije bilo hladno više. Bio sam na nekakvih 500 metara nad morem, u klancu između dosta visokih vrhova koji su sva šumovita, znači točno se osjetila razlika u temperaturi. Došao gore do te najviše točke, nekih 15 km prije ovdje, i onda je slijedio spust. Spust je bogme bio poprilično zeznut, uski zavoji, čak i serpentine, dosta kvrgava cesta, ali dobro, lijepo sam se spuštao i bilo mi u stvari kad sam to vozio mi je bilo veoma drago da se da spuštam, ne moram penjati. I onda dalje do ovdje samo gas. Nažalost, ja sam nekako skužio da oni imaju i nekakav restoran, tako da nisam nigdje ranije stao jesti. I kad sam oko 6:15 ovdje pristigao, skužio sam da ništa ne pripremaju, čak niti ništa za popiti nemaju, jer su samo bed and breakfast, jeli? Dobro, uspio sam ih nažicati da mi slože sendvič i salaticu su mi k tome složili, ok, nije baš obilan ručak, ali bar nešto je. No, ne znam kako ću to sutra izvesti, jer ujutro se neću baš moći nešto previše najesti, a sutra je Vela Gospa, koju i Slovenci slave, tako da ne znam u stvari gdje ću što kupiti, dućani neće raditi. Dobro, umoran jesam, možda čak više od vrućine,
nego od samog pedaliranja, jer gotovo nigdje se nisam forsirao da sam baš jako tiskao. Ne? Mislim, nema smisla, ima još puno kilometara predavno. Sutra je još 150 i kusur i isto gotovo 2000 visinskih uspona. Sutra nemam nikakve prijevoje niti ništa, ali imam 15-ak uspona koji me Garmin kategorizirao. Znači bit će gore dole, gore dole. Pitajte me u komentarima ispod ako vas još to zanima. Ćao!